맞으면 타치아웃이고 안 맞으면 아웃이란 말이야. 그런 차이라는 거야. Энэ л 0.5 мм-ийн хязгаар байгаа. Би хэрвээ тэрэнд хүрч цаг байлаагаа хүрч чадхад би хожих хайцсан хүрч чаддгүй би ингээ хожиж үзэж байгаа гэсэн. 그러니까 꼭 이렇게 하라는 거는 반습관이 돼야 하고 Энэ болгоод бид заавал юм дадаг туршид болгохоор өөртөө ингэ хийгээрэй. 자 우리가 체육관이 작아요. За манай заах маань жижиг. 그래요. 비스킷. 여기 우리 같은 데 가서 시합 본 사람 비스킷이 좀 확실히 Хонконг ч юм уу одоо агшаа гарч тоглох хийж үзчихсэн юм байна. 오사카, 서울, 짐내진이 무지무지 크다. 높고. Тэгэхэд тэдний заалнууд амар том штэ тий. 그러면 높으면은 공중에 바람이 얼마나 가는 거야. Тэгээд одоо бүр том заал байсаа гэхэд тэнд агаар ямар их байх вэ? 공중에 바람이 무지 세단 말이야. 근데 바람이 큰 체육관에서 하면은 이렇게 감겨서 들어오러 가면 오다가 쑥 떨어진다. Аха. Тэгээд тэр том зааланд болонгууд урагшаага ихсэн штэ. Тэгэх юм бол бүр хурдан унах боломжтой. 근데 큰 체육관에서는 여기서 할 때 이런 토스는 오히려 더 늦게 내려온다. Аха. Харин эсэргээр нөгөө тал руу байх юм бол бүр илүү цаг очих боломжтой болчихж байгаа. Тийм том агаа. What's that? What's the set? 이렇게 한번 빨리